Makita unay ti solida suporta manipod iti Bukay ken Lapas. Isu na rin nagsango iti championship game ti Kong JB Solid North Cup 2025 kadagupang kaniti 20 inema teams ang nagpartisipar iti lasod tinakurang makabulan ngay ayam. Rinisiri silaban si pod first quarter. Ngayong kapoy ti anay teamwork ken depensa ti Team Bukay saan na pinalubusan ang limamang tilapaz tunggal para gibos ti quarter. Naglepas si final match si the score 65-80 pabor iti Team Bukay anang itonda ti three-peat victory da ket nangyaw iti trophy, medalya ken 1.5 million pesos cash prize. Back-to-back finals MVP ni Jorel Gonzalez idinto Coach of the Year ni Dennis Denok Miranda. Thank you kay Daddy kasi pinayagan niya tayo dati na mag-handle ng team way back 2 years ago. And thankfully again, in the third straight year na champion pa rin naman. So I told my team I didn't want to lose kasi nga first time ko mag-handle as the mayor. So sabi ko sa kanila, push lang, laban lang hanggang mag-zero ang time para makuha pa rin namin yung champion. Sobrang ragsak sir kasi naalami nato nga champion ulit. Kun man sir ti maka three-peat. Kun thank you regiti simuporta nga crowd kun regiti nagkararap. So nga thank you nagyaman na ni Apo Diyos. Ang ganda ng match-up syempre it's a family reunion game Mayor Nina and Mayor Jaja. Syempre nagkaroon ng basketball, breaks of the game, sumut yung tira namin sa 3 points. Yun ang key. Hindi sila yun naman ang basketball pag marami kang na-shoot na sa basket, yun naman nanalo. And then decent yung depensa namin. First runner-up ti Lapas nga daan premyo may 1 milyon na pesos, 500,000 pesos may ti premyo ti Pilar. As second runner-up, idinto ti San Juan, at third runner-up ti Nangyawid ti 300,000 pesos. Rookie of the Year ken Tournament MVP ni Ian Joy Yutok Malibot San Juan. Most Improved Player ni Vidal Trinidad iti Bukay ken Best Import ni Chris Humilla Manipod Lapas. Nabigbig pa dagiti Mythical 5 first ken second team. Makita tayo nga nag-level up ti basketball IQ ti Tagabra ket yamanon tayo unay dito yung napintas nga programa nga inungalong ken itultuloy ni Apo Congressman JB ken ni Congresswoman Ching. Tapos di kasta ket nagiti agtutubo ket may kanday iti chance nga nag-improve iti ayayam ken kasama mapapintas tayo iti sportsmanship level iti Breñas. Ibilang ni Kong JB Bernos ken Kong Ching Bernos abalig iti aktibidad ang nakakitaan di pa nagkaykaysa dagiti aming opisyal ken umili. Very successful. Agyaman nakarangiti amin nga local chief executives, dagiti mamayoras di Interamente nga Abra for the success of this yearly Solid North Cup. Kyaman na kada kayong lakas. Without you, my dear local chief executives, this won't be successful. So kyaman na kada kita amin nga nakisalip. I know you did your best. Congratulations para kanya to'y amin na to'y. Thank you so much Abra. Manamnaman ti panakaywaya ti H Group Basketball Tournament hindi masungan na summer ken kalikagom ni Kong JB ang may kanatensyon dagiti na dumapay nga sports discipline. Kabayat na malaksi na nangabak ti Bukay. Instant jackpot pa di may sa Bukayan nyo, kalpasan na nangabak kaninyawi na di may sa motorsiklo, iti na iswat a raffle draw. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.